shimama onyunu abra aso wo akyerebe no eso no abusuafo anwumre no osia abo yamade hye mu nyina ajo emmakwa aba edeba ajatum kasafidie Ahenkan 93.3 FM so yesi enkonya omaikoko kana mu ensema odi asabjafo adaroma wanum atintim de gu enkata so ewokodo Apple Kasiebo dam yesi enkonya ewo maame akua afra kuma ba Tampan Studios yede mu chemu nyina baba somo sadi asamtwafo de soma pepe etc konkon no yenyi bi mfrim ene emfa bi so enka ho ensam no dia edi Kasiebo mu akotre no ebi ene se enai aya kokko akuafo wanuma dam wanmu tiamu pa na empanfo chochodo na nyintiri bi akasa Abusua eniya bi akwaso wo Brim Central Municipal Assembly hanomu a adrabafo no na edi sa adwuma ne yase dwuma omudie no ebetimi edi ejahyehe aba ne no yabetwetwe ho nkom na Auditor General report odi ba montene so no enam susisiam no gasede na so yese papa ko piemu ewo wonum atra ya ene ekokko ne tuntum edi ahim ewo ho ede ba asem na dimofu kasabafo de abetu dwa wo se esese de asidi no ne ho adwene se fom na yede mo beko eye elembele abato mpesua so na abakra che wonum soso ne hu dwa no papa chese nyagro na so ya yehye no yede mu nkyeremu eba Abusua enenumre mayefa soda ema Bimpama Plaza Hotel Jubilee Hospital afi Sanso ana Alaji Hankuri Enterprise enso so asayen asene Jumo Herbal Center eka hu ebio ODI Electronics yada na siemu wonu so ejina mpene abebu odumedie no afri ase enti ya toaso enei woso wote bepa dia aka tutumirika ebe fa forms na afri woso fa hu se dwumadie mu na achedie pi ana obenya Abusua ene anumre ubetimi de wajenche no aba 0594 841044 841044 na yenkenkan enfama hweyen fili gadochi ewo YouTube Facebook ya no search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atwa kase wuduru ho a na wonso wajenche waja gwe kenkan ede amao Ahenkan fa woti yenka ene anumre ayeme afia ampofowa mene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan afia de simama Kasiebo no emu enkyeremu enie ekwani mu atene ye hye ensam no asia na yede mu akọ eye atoye mantamu na wo atoye mantamu no mansini baako a edimu tintima wonum pa eye elembele district assembly no na eye aban krache anso honum ayonumunyafo akwasi eye bonzo wakasa adi atudwa ejremu se amafo do mu se atreten no so ofe babia no mde se atreten no so adaya wose an wono excavators bi a galamsefo wonum machines bi ana me kirei omudi du omudwumadie ababedi na so ye na bedi na so ye nso so a opanyin no amafo bi ni mu kikase a watwa ne seluwa ana wose me dia me yedem kotadi we seluwa me dia me na dan kwa kufodo ni bra bri cross isiam no gas special prosecutor wonso ya wa ye wade kura na wonnim na wonsa pa na wo form manager pade di wura botom se surudu mo be ma ho adwa wo Ghana hanom no anya de keto na am ka semete Ghana abi meti hanom pa eto bayin chem so be cheche ni nsemu ana ya ma kwa se won kirekire mu na yentie wo kire mu se eye se excavator no sensem no wono kura wono ma ana obi frɛ ne se onabo ana se yes wose be hwe galamsefo onabo omo de excavator bia ba besi kwa nkyɛn hanom baabi eto onabo se wote asɛm na pɛ ono so anda so ono so hye obi ase eto afrɛ mantamu so afo onimonyamfo eye kwabena ɔkyere daako ka kyerɛ ne se onabo mesusu asɛm amatie ni o yase galamse ni bia bepie mo mpesua so na ase de aban ya ye ka hu bie ye ni bra brese betu galamse ase yi de wadaru mabomodin yase machine omde ba ko bia besi kwa nkyɛn honom na betabri ko pie mo aso ye ho waso okasa asɛm we kyerɛ eye mantamu so afo onimonyamfo akwabena ɔkyere daako no wono so te asɛm no ka kyɛn so wona bo nse bia mo sisi a ne mutwe etu de ka wa ho mo nkaka na ka first excavator ne mbrɛ me egwo maso ye mesanya kan wo secondary han mo dia
mesima bɔ mmɔden na magya case mu de ama ɛyɛ attorney general na afei wɔno so atoa so ayɛ nhwɛmu na wɔnom a ɛyɛ excavator yi ɛyɛ wɔnom dia no yɛakye wɔnom aso na no so atumi ayɛ desuade ama ɛyɛ adehyeɛ no mu a wɔnom so ɛbɔ mu timpɔ so mpɛ sɛ ɔmu tu ɛfam agude wɔ abra ɔmfa kwampa soɔ na ɛno ana wɔnabo ɛyɛ akwasi bonzo kyerɛ mu sɛ wɔte asɛm no anaso wɔde nsɛm no nkyɛmu ɛde ma ɛyɛ mantam soafoɔ no so ka asase mu ɛkyerɛ no na ɔkyɛm sɛ na sɛ animani mu yɛ deɛ mimi nim ɛsɛbsɛb kafa to excavator atwi utima ɛde me de akɔ ɛndi saa deɛ ɔno deɛ wɔsrɛyɛ ɛsɛ nka ɛyɛ bɛyɛ a yɛma na hobanbɔfoɔ a mbɛbɔ excavator no ban enti ɔno a duadua mu a frɛfrɛ yɛ kɔɔso no bia na so no obia mfi no enti ɔno deɛ ɔkase saa na bɛyɛ kora deɛ a ɛne wɔn ma mudi kɔtu fam agudie kora ma fam excavator nkɔ wɔkyena nkɔ yɛafa ma fɔlefɔle no enti ɔbɔ ɛyɛ bia na ifɔ so amaneɛ na ɔmkyɛm sɛ da bi a wode ma ɔmo sɛ mɛmfa ma ɔmo mɛmfa nkɔma polisifoɔ na ɔmo mmɔ ho ban sɛdeɛ bɛyɛ bɛtumi aboa ɛna ɔso ɔno ayi ɛyɛ divisional police commander wɔn so wɔn mpɛsua so amaneɛ sɛ ɔpanyin deɛ abɛ new excavator yi bɔmmɔden na mama ɔbanbɔfoɔ no mmɔ ho ban enti ɔse ɛyɛ divisional commander no so ɛyɛ asutire a ɔma no ɛyɛ adehyɛm so ɔmo mmɔ no ban na so ɔma ɔbanbɔfoɔ sɛ ɔmo kɔbɔ mfidie no ho ɛban na yɛntie ɔno kyerɛkyerɛ mu no ɛmra ọmọ abe paki machine no e o kwanchen e wo tele kubuka emu no mo frɛ me na me ka na me frɛ regional minister so se campaign no e yaye ensem bebre e wo ha no me frɛ regional minister ona bo kɔbɔ chi da ko 12 o'clock e no ka kyerɛ me sɛ yɛm fa machines ni nyama secondary no ma to ne general for so no mo de omo tumi de asɛm na kɔ high court na achi machine wa na so ndende because this court no ya na ma no omo ni that trial no enti na abata se kunya low bed na the machine so e de court second na e ho na me hu sɛ da bi machines we ya ma police for amehwɛ so a galamsey for omo tumi for Timisuma BNI officer any a member of the committee say I'm police station no police for money now my policemen never book machine no all the details I'm catching now on force and I'm going to police force machines we never galamsey side and next you better say my back is and I can my police for no come home by no more ministers you have second see you home by copy my low bay at the machine at that course I just know commander na or say enough men machine cry is one of my 21 overnight bibi an say the police one ko wa befa and na this commander ka say adie no na tie no yan ko ho a ombetuma ba befa and on my constable mi no ko bo ho ban adesimamba eni awuti yei eye elembele mesino krache onimonyafo akwasi bonzo na owie ye no kire mu say eyade se wono eje mu de ma divisional commander ono so bo moden ma na bambofo mienu so mo ko bo mfidie no ban no wɔn guso mo bɔ ban na ɛyɛ mbambɔfoɔ mienu yi asa frɛ no wɔtetefon so sɛ honorable ɛna ɔse yes wɔse honorable ya asa frɛ yɛ office o commander se yɛ mmara office mɛ yɛ adwuma foforɔ ntiɛ deɛ excavator ne yɛ kɔ yɛ ntimi mo ho ban ntiɛ deɛ yɛ kɔ ɛna ɔse oh da mo gasa mo kɔ obi ba bɛfa obi amefa kura na kyerɛ sɛ mba bɛyɛ bebre timu deɛ munya to boasɛ mo ntwan no so da oh divisional police commander yɛ sɛ na sɛ yɛ mmara wo bakrache wo so yɛ ntena hɔnom ɛgye sɛ yɛ confuse ɛto ɔmo deɛ ɔmo tia ɔmo kase da bi ɔmo panyin na afra ɔmo to ɔmo so gya excavator no hɔnom ɛna ɔmo kɔɔyɛ Kota buminu eko 2 o'clock ama ye chiro mo machines no bi na machines no e bia machines na ti no e wo kwan chepe o nti se wu twem kra wo hu machines see please boy omo honom 6 o'clock and omo frɛ committee member ne say omo time aso say omo ko back job omo frɛ no ono de ka no ko e nti omo frɛ no abana mane o si o me nya ma e low bed ni bi me kra me no ka se mabata kwa de a me be low bed maso obi so afas ni nti utumi ka se mo ko so si de omo se omo command se omo mra nti omo de se omo ko e da ban je ka sa we so sa dia me ni option bia me de me ni control so Mukodia fine. I just compare one job for my head. Na adechin ya machine ayira. Muna me call division commander in office. Na me telefon kan ba send me call in office. Commander, asem we dey. I am na me ntia. I don't say him machine be tumi ayira. And nti ye buy be police for. I want to be am ho buying for the next 12 hours. Say me to me blame police. No need enough men nti na want to nya dey. Anye. Some so that wo the machine kwa nyina ye. But na ye because from 6 p.m. to now. Omo tukura na e within the same area. Nti ye and me kan bia na ja commander no on the Ojano. Ti asem no de otie no wei eye abankratia wowo elembele eye mesino emuo eno ewa toye mantamu onimonyafo akwasi bonzo ena wote ne nka no excavator na tutukọ bokina ayira wayo enti bebreba former minister eye bibi bi from pon me refi ni dini wono ne ben so de ayira ye nyina achi sisi anso yesa disi wa na ayira police fo bo ho ban no simaka kire bia police fo firu kakire bi no boa serede
Ebia na omo eya omo de yan na abetutu ekọ. Oma be fa kọ. Enu wo che se wo kwa police for say oma be fa kra na ebi omo fa nkọ akiri. Enti ka mun trace. Nkiye trace enu so commander said da. Ne crofo so. Ewa mote. Ghana. Ubekwem na ewa mote. The otter the atre. Isi awe say police for na eye no good bugata. Bugata police for say da nye ne ya. Bia na ifo nyina beba mi. Na ayehu case na ayehu. Na simple. Regional minister say mo famere no. Etinya wo say mo gotu na mo de akọ. Simple. Ade na fi bo ho ba. We after regional minister was fa excavator ne bra. Ubede, nya no answer de. Wo de ko? Okay, bi omo bo ho ba ma de achi. Ansa. Enti well. And the excavator na ira. Watutu so no so kwa kushegu o. So ko togo. Ko ya pie. Ya pe. Hey, Ghana yate bombo so papa. Na Ghana de Ahenkan Kasiebo ne ya to aso. Public Relations Officer Kasamafo at the National Disaster Management Organization NADMO. Wanu kuro yanso ukopiem ewo NPP amanyokwo ni mo a. Wakasa at the amanyokwo communication team member wo ye bi. Obura George ayisi wadi atudwa wo se Ghana nyame anim no kura ne obrosabati kwata tan economy no ebejiran na so enga kra na kokode num so na Obura George ayisi to ne kasa so en wo ba mane HM se COVID-19 ade kode wu abesanka wiase ma Ghana yesu yenya ya chafa no saade no o ena aba hayaya se yakwankwa yentimi nko no na wase yekwaka NDC fo agina nchese amamfa kwose COVID-19 wase omo de besha no esanse eyono ena baye esanse na nado dankwa kufado ena be de che Dr. Hanji Mahmud Bamia na wo mu bo adwuma papa adwuma de no mu bobi ena COVID-19 besa nioma China bia na Russia ni Ukraine so ebeke kaka ho enu nti so bone de wo mu ntimi nja boda esanse eye wonum ena ade no wo mo de abaya se ahwede na de once na ba fie ai enti ya pede ode once na ne ba fie a eye hwan enti wa wani tua nipa ese ahwehwe no enti wo mo de mo ka ne plenya prefa se eye COVID-19 ene Russia Ukraine front kweyom de agba ni pre eka ho bi na Obura George ayisi eto ne kasa so no agba mane echem se sidi no kra no eye ade se ni mo ayedu kakra ni mo ayedu amatete kokompampa amane se bo ananu adasika yenyaye yedi shebu asese sidi no wagya naso kakra ya kanna sidi no kwa ya breki 11 sese wate aba form kwa bisa 1 cd kura na afri so enu ndi wase his excellency na nando tanko akufado eguso ekura ni mudie mu ehwe se wobetimi aboa ema cd no so anya nantuo agina so na Obura George ayisi atwore kasa so no tese mu se his excellency na nando tanko akufado what the tactical strategies bi na baye Ghana former mu refi se agenda 111 wo ho na ade ba ko edina na dodan kwa kufoda mammo mu akoten aya one district one factory na sa one district one factory no tribupoli nyina se Ghana ye pe abrofo nioma dodo Chinese for mane kete se media me han kura uhu kete China for ni mane ni je ho papa e wa mantias man Ghana mu enu nti na sa one district one factory no e ba ya ni timu poni se ba bia mfidi djuma na production ahodro akoso enema ya kondo se be kwa kraba no yanga se timi aye bi wa ha na sika no atra ne sa so beboa e ma dollar no kura ye ntanyu su ni bebre na cedi no so anya ahotoso ne anantuo bi agina so it was one district one factory there eya magic ankasa ebeyi nkunya na waso kwa kan one district one factory asamwa na nkofo bi bom hwene sai ena one district one factory ni ehunu bi no so o ena no adan fifi mantam his excellency na nado dan kwa kufado ntu aboyi wokwa bie pori mienu ano enu nti no kwaso papa akumfi juice nso na kwaso wadre enti abe kakra no industries ne doso efidi djuma ne doso na factories ne doso a ebe boye papa
mo yanka se nneoma ye wa ha se no ya bagire ye ho adi ne sai so beboa ama economy no eja na so wasan so to aso bioma wo chese enkofo bebre ekeka ewa Ghana sai ena de mo ye ne yehu no wo se han ende anukro se na nadodan kwaku fado ne wodi egu akwa mu nyina mu hu but ento bebre no anase ento mribi no Ghana fo behunu se sa one district one factory da so ewo mfaso o ti si ade ye hunu agire ye man bre kakra na ade no ejina tintim ento ase enche bia his excellency na nadodan kwaku fado enwomode egu akwa mu nti no Ghana esika sem ntotoe no ebeja na so peme See, a cry and no more pifi amanone no. Let's just say demand and supply for the dollar no and so up. Me no can say maybe about last month acquire to about 10.5 was a 10.55 to the dollar. Industrialization drive the be a bit media doing pen so a better production I will handle my bit me out. Yeah, do cement a move from maybe 9 CDs to 33 CDs to 73 CDs. In what day? 73 CDs for a bag of yen say a temporary issue share a bejo a global crisis affect you, which was good because I moved from that 10.2 now about 1 CD different, you know. And you buying yes, say we know yenya says kaya yenya kakra they show we know. Bank MPC a buy prime rate a cost kakra. With him inflation matters and cash. Oh, that's an immediate effect. Gradual penetration. Confidie is bibia se kakra. Now you president call around you so commission too. Sa industrialization drive no enye overnight. Kakra. Be ye hihia ye wa rehemu se ewiase wo kan wo compare se there be ukwa kana compare se Ghana kra mo se ayede Russia ni Ukraine fontokwa ukwa UK kra mo nso wamo anioma bafam ase omo yaksa comparison sanfato a NDC for said heavy yempene na mompre no ade no so aya reality sanete enu nti wose ya no so ho asem eno no nipa wote ne ke wona ekasamafo Edema National Disaster Management Organization nadwokuo no Owura George ayisi wasanso kasa Edema New Patriotic Party eni pipi amanyokuo no na wasanso to aso biamu a na we dia ya futu semu a wode kwa Ghana force was papa Ghana fo bebre no na abon to pampese eni Brazil yenti obi anya wam di ashem ena yemfi tadu kunu so yeyire wam tuntum ni bi ne kokko ena yeyire Ghana fo bebre ena anu adama mi ya oso odi ni lemu esra kufu wa bode wura gba nanse kura wose enche September ye wom ya bobu sumi mu a wonu ba be hwe ayiyi nkofo bi afila ne so na asese tere sa akwakwa ni nyina achi Ghana fo bebre no ayi wo ma so kura ya sim card registration wo monte ho asem so dogo bi no abe anu nti wo se wo ka kire Ghana fo so sre se banks ahodro nyina da wonum ayo madwe so de Ghana card no e de bedin sa so di dwuma anu nti tiwa na wutiminkan Kasiebo emu na osem card no register yakwa na kwa register na dabone ni druwa hwenu anka se mhuyanka de woni teacher ye betwa usem ni muzie sign na ahwade a wapini ho we ni hianwa okuya ni obenya mre akwa because nim se card no eno no ode be call bank akoye ne transaction last me call bank almost say I must merge my 1 year very soon obenya problems nti e be stress card registration ade hia pa but enyima Ghana card no enya available at least there should be a working relationship between NCA and the Ministry of Communication and the NIA for say e be roll out we na because back we are dependent on the other. Wotini ke wano na yakasamafo Edema National Disaster Management Organization nadmokuo no atorenchemu abuafo kuo no papa wona kasa de ma woni asembisi ya re papa no wakagu ho wonu kuro ya na no adinti no ukopiem ewo NPP amanyokuo no akasafo ewo mu wono waka ho ebi Owura George ayisi Yeko yen anim awa nwumre nosia Ahenkan Kasiebo ni mu ade amaw na ayade sanam ne wo akasai ene na adade pa de adade de bi ni aposo na ni nyina anesa aye enkabom ko a
wa mo so so mani abrepa temusa Ghana wase atantrene ene nioma bia empanfon bi aye no mubu kontama muda ofenchem na ekwa watu dinse Coalition for Democratic Accountability and Inclusive Governance one mo ekamu ebomu achese we no ankronkronko awudu yatete Ghana no makom wabomo ana one mo ede ye kire bi hihia so achese na enya gro nka puni mantamu na sa ye kire yi omo yedi tia Auditor General etomu kopiemu wo one matena ye achese na enya agro kokko dia him tuntum dia him achese na enya agro na opanyini ba ko okakwa yi ho Orura Akoto Ampa wono asaya mranim ni so beka ya MPP ene NDC fo aseme kopiemu ewo Supreme Court no efa election 2020 ni wono no no lawyer ni anu wotutwa ade MPP aban no enti opanyin no odikuo yi mu anya busa se opanyin na radio wa mane no ochemisa hwe mama ne ba bia du no no mama ya de wo Ghana ana nkrofo bi kwa sori a omu didi me no ma akisi aguso no mdo msa bua mafuru su ton na bi musoso enfi yin campaign wase akoba ne saa ede yawudie behye bi ni mu enu ntibira so ase enkrofo bi wono ma emra no wase atwe wonom aso no chese Auditor General da bia no atabri report no da beto montre so pam Auditor report Auditor General report 2021 2019 no da beto so wode beto so anya social media eso ene kasa video ne kasa fonyina wodo so atitiri ne anintirifo betwe manu bia so obia betutu asem ne basasa ne agya ne sram na wono mo bom a wase atwe ma so no ya fam family kwa so ne agya wono ma fam wadi ene wo che omu kyerem se ene ekoba ne se de ne fa so be pan yenya se sa Auditor General report no ye beye enu ti ene ne keka hu eka hu bia omkeka omu bom omu kopiemu ewo Auditor General ne officer omu ka che ne se so we na adwuma no ontumi nya wasi fam so we na odidin bo ba beto bonten sa tra ne agya no sa nkrofo we adisika we ma disika so we adisika na se yentimi nya nhwemu amhwe nkrofo bi aso de a na ne hu hia adwuma no kura wonya no nsi fam na se de be ya asumdue beba no panyini di tu dwa no kire mu se Auditor General na sede so wo hwe se sa nkrofo na adwuma ne ye de amano no o mandatory constitution ye de amano no obegina so no de ye adwuma people na aboa amoma no atimi akona nim to omo de omasem ye tiawa opanyini hwe no wontimi nya adwuma na sa ahwe no so omo ye no mutimi nya adwuma sede sene fata yengu ahwe no kura na ene obi atim obi adin sabom bi otusam na ne okoni baabi ogidi ese no mom beboa. There are some forces behind the scenes that are making it difficult for him to do his job. We will make it easy for him. The first thing is that the Auditor General should do his job. So we are telling him, go ahead and do your job. If he's not doing his job, then that may be an option. But for now, he has to be made to do his job. And it is important that we do not allow him to pass the buck to another institution. He has a clear constitutional mandate to disallow and search. And all we are saying is that he should carry out his constitutional function. If he thinks that he cannot do it, he should just humbly resign so that the people of Ghana, through the president, will appoint someone who is ready and able to carry out his function. Anti way ensem awodwa Orura lawyer Akoto Ampa ono edi ekua from Coalition for Democratic Accountability and Inclusive Governance animo ne nsem odi tu dwa na wabrom kopiemu Auditor General wanum atan kase eno na otimo ensem no ti Orura Johnson akua mo asiedu wasumu a yesu ntimi adwuma na sifam na obi meto aso na sa report we die yasim kofo wia num kofo wia sika o manfo disika na report na ba no ansa aba yanya no hwe bio yakeka ne sa yesi aso e wo madi 1 billion 1 billion kwaji sika ne bre so mse ebu mo mutua na omo mutua no so watua kra wabokro no unim se ade anya wo dia ene wafa so wafa na sa tija na de bakra na wo se ya twa so because e kro no de o ma me sika don gas efa no wafa o te se o ma me pa ya se ma me na me fa ye o ga just fa ababu because you akwara money bona mani ansa no wafa nti o mu nyina ya kro no no mabo o mo dia bo o mo fa mayo e kro no e wo se ya twa ma so na adwen wo se sika no bi wo so dodo e so mo jeje sika no ya jiwi a na ba bi amra ne da ne fa onto e ani asem no isi so say bi mu de aba
Omde buy no ye hu ne he. No. Wait, scan away. Omde buy away. Ye den. Obi awie scan. Adio, but Ghana de bebro. Ghana nkrofo bi property. Yeah. Nkrofo property. Omumu nkonta maye. Ghana dear. Oh, Debbie. Ebi ti say gas yes wan mo de akoi. Wai was mo kire sika no de aba enie djuma we ne de beye nya wo se djuma we ne de ye nya sa ne ye adwuma adwen ya ma musika adwuma na mo de ye ne ehunu adwen yanko na yaka auditors general report ho asem no ani report nso bi wa achim da ha achim da report o wane say wutika mu abehu na taxi driver no was me ko bufu obekwa akobu no all right utike no beti kunkro na sabe ubu mu jen ewo kanim ubetu ani no wo obufu wo no wo woso amawa sembe ni na sa anioma ye akwakoso enya hanko a eye adrabafo ni bi ade a wo motaye pa enu nti Ahenkan Kasiebo ye tusim ani akwabna kim jai nene is wa etu bata gra an wo kobusa adraba fo e yede be asampa na betia mu kwa kobufu fu wo tank no fu wani num anamu hum se ubufu no obetimi achiwani ahwem wo mo se dabi eno se de adenti na sese no amubu fu no a na mo wo so ka no eno so yede ade a ena adraba fo bi ene ye twetwe nkomo wo mu chechem so omani mu ayeden mani mu ayeden pa nti no so tofu no wa wo so ka na ene emfa wo ntwa he bia ti wo so na tank no fu wo ni wura ni ntwo ni ntwa asam ni zigizaga mu afi no ka no boss watanwe prum na tu se kwam a chalu pre na ko enti so ma wo so ne saya wo mo nte de kra ebi nso de tudwa ya no wo mo ba ma ne echem se wo mo wo so no wo mpese ewurawura tank no kwaness baabia se ne be ya mo twika no a ebetimi agye so ntam ade ama wo mo ebi so kra de bi be fore wo mo bu fu wo no abusua ka kum ya gine kwakuanum wo de tie ahyankafo ne yenkomra ya wo so kana na emenya ye dwuma eti ba wan wo so na betu adwuma be 12 na ati ba wo so na hode kura na ente ti aye pene sa se ente se ahun se fu obo ayede na se aka we ebu o ha ebi nom eti obi pese ohun se ne ka nom a ayu se okofele ka na opese ohun so na to the stand se ka ne be me to the stand se o ye dwuma na fu o nti se ne be ya fu o ba gauge ba kokora ti ana o yam hyehye wo nti ye fu obo so ayede nti omo so hwe na omo nye bibi kakra ma yen ade e ha me ne se omo ebu petrol na nkasa no in general no on say ade no mu kura mu ya te se machine na ye de boy achi na o pompi ni say ya na ukura jam na ko uja pe na wonsa no agya mu enti ono omo hwe omo boss say kwa na wayi ni nsa no na de mframa nko ade calculator na de ama ho no so aya mombo aye kakra mpa mu chew ka no di si onum na obufu no o fail a ayema by do no on say tank no enchichem inside na enchichem enti na emom wo so ne sa no wo so na se bi akoba bi a wo so na afide hu se wa me ono a hu se wa me aha ti wo so no ubet na utike da bibi dege na just wo so maka na men eno so temba ko mu yusu no ka na men na ye hwade e ka na men no ye bi sa driver fo tie pa ka no mu de amuso mu wo so ma men yankwa hwe se eyampa sa mu wo so a emen sa ne mo ka no a na enkofa ensunsuanso boni bia emba yanko na ya ne mpanifo enkotwetwe sasem we ho enkomo abusua ya ko Brim Central Municipal Assembly no emo owura baako a ene kanisa National Road Safety Authority for wamo planning sem nyina da wono na ehweso ene education nkyerɛkyerɛ biara papa ye frɛ no a ye bo na homemu a wasemo frɛ me mekasa na wakasa kyerɛkyerɛ mu di ama ye nti yanko na ye ne pani enkotwetwe enkomo owura Isaiah somu ye pacha otemenka maju o mpaka mutumi kwa pa maje se ho ye die me bacha ye ho ye papa na
Mitia Ahenkan for ne Matthew for nyina. Etiefo so. Papa me gidi se wutie dia driver fo yi e ka no wan kasa de wani ahunu bi pen. Mahoni bi pen. Mahoni bi pen. Ma want to be especially Go filling station. Opposite Ghana water company. Ma want to drivers me the na ba kwana omu wusu car. Say obi o crowd ni paja tie ba ko no de ade acho car say no wusu. Na wo so na mo se on pese ewura corners ba bia ya bisa se sa de ye ekoso yi e wonsusu anso boni bi. Oh, it's a money there. It has a lot of consequences. I want to say Bonia or yeah, car no. Mitidaba we see corner is room. Or yeah, car no, or jai corners, you know, for a reason. I was there, hopefully, full tank now. I say from my dim. If a money demand, it mean my space will a man from my film. I was there from money. They be very, very important. And so now I want to say water and so quiet, feeling so bottle like just space kakrabi, even what you drink, bottle, and you put plastic in glass again. I want to say it's just space kakrabi. And for the sake of informa, same from for auntie, can't so the full tank, you know, my guy corners, oh, yeah, I say information for those areas. To contribute to the car in such a way that car no quite and mean fancy or some beyond back. And to feel the car now, feel say all those places were and silly, a bit silly, all right. And so at least package, I feel quantifier. Remember, I get shit until we were out feeling the car 1 second is our corner. Won't say, can I trigger him one on the ground? As I say, the electrical phone, Pacho. The blue I near electrical phone. A tank now while I was feeling an arm for man to me inside one of. At me ma akigasa Na chese timi paja atonka anim paja pa yeah even fuel attendants omunya education like fuel ni NPA National Petroleum Authority omo means amutili my education to fuel attendants it took a fill tank na edisisu na then it go automatically machine here means Baby, kwaso. Osa mi second time na eti means the thing is full. Na enforce no. Owura wo ka se Wamunim pa. Maybe the canteen ya almost ja drivers no so mo so na mo pension mo. Because adanu bi mi hu attendant fo bia. Wa man ade akura de atwa ko kan no. Ena nipa driver na so ka na chi wo so obi antim. Wo so no so twen no. Enti very unfortunate. Eba ne say education na nkwase ya na sese because wo hwe Brim Central ha no mo di example a chese omo kura timi nya daje ma driver for no wo ma yesa exercise no omo wo so car no maybe a bit more for education so because omo for managers and omo in charge of those operational managers no omo am education and do for attendance on omo it na encourage those things at least driver by your star kwa my money just add you know filling station because oya na package that about affect your bia or no they are very very dangerous very very dangerous to be frank with you Usi wa chire mu say ye dangerous pa ye dangerous waka sa chire mu biam na ti so tu omofo se ma ba mi enu tu omofo ma ye san say e koso dodo and drivers far mu tie even car owners boni ye car no e manual ho and a car bia tank one maximum liters abit na take. And for typical example to say me car meaning say maximum liters 60 liters into me call fuel attendance meaning say 60 liters na at least every liter via is almost like 11 cedis 12 cedis now into me see me talk 60 liters I just multiply by the number of amounts maybe 10 cedis 60 multiplied by 10 some I will say I better keep this amount of money into me tia omo di siswa omo mia there's no way a fuel attendance big man mia from ago or come unless maybe I'm seeing a program and I say more other means are more into your miana I didn't do so pay a say judge. Can it be quackra or the full attendance in the balances can amount for sick instead of sober for sick no I will soon ama adena ma a dear master pay me say if I'm behind inside the wire this man movie I control full and I won't emanum team ye man I say yeah. Into yes answer
back forces a bit now aba enya kwansu mpie mba na enko ayi anything there is mark question abma force abem no nya ntoma bia na space bia no the next thing is a consider the next thing is a fire into National Petroleum Authority omo act at 2005 at 691 rather speak about these things, talks about education on these things. It's a full attendance and they should know. And Environmental Protection Agency so Act 1994 at 490. These things are all done so that we keep our environment the way they are environment and anybody is they are free because forcing too much now. We in the tank and and 2 years. It's not possible oil spillage. The oil spillage is so it's not possible. So those are some of the things I said. They just buy the fuel. At the end of the day, fuel station you could do with Bukhana fuel on the side. You can go and top up. If there's no any understanding there, any sense in it, fuel on the board, so you have to force your tank to fill it. No, I am wrong. Yes, something that bell can and a one catapult. If you're general for square, just imagine that affects you, that affects the car, and that affects even road users. One year like in a fuel station, means the whole fuel station is going to burn down. Now, where the crap more crano punishment to be and was here chose away as had no. Any punishment, I'm not only punishment to be. Oh, as we speak now, there's no stipulated law. I mean, yes, so say a guide because they will know say nobody is even going to do this. And me cry, I'm surprised because I never know say you have to shake things that way for oil to enter. See, for now, I don't know. Maybe law be or sadia. I mean, kind of law and but yeah, or church and those education those things. I mean, specific law talking about overloading your car with fuel. But I mean, for specifically for fuel tankers, you know. That one, their punishment, I did not their more. All you do for tankers too much for tankers. Or I'm discharge oil and they separate from private cars and the ordinary passenger cars. Alright, that's it. Now, I can't say, Sadia way, Utimis driver for no omunim sa and church you. As omunim. Intino, I said, dear password, Tromsania, because Utio Casa womunim say. E betimi kura peja omunim de omuniman so omde omu sheki ma awura baabia enti saade na ye hwan asade se wo ohwe no ye sa education no kwase no na driver fo ni edi san komo no na Bible can be say need to ignore my people pali so if you nim na betima di or how bra e be hu dia e say a guy if you see how much here no yeah take this opportunity to educate them. The National Petroleum Authority, I said, is to make sure that petroleum products, including gas, all those things now be moved in safe ways. So if National Petroleum Authority and team go to the ground, some drivers they can talk to the fuel attendants, the operational managers, and then they will educate fuel attendants, So they would then tell the drivers that look, may I load your car? According to the car limit in Ayama, in Philidium, they should go up here, on 1 gallon, which not fillable gallon, on few fuel station Honamo. Not quite what it is. In Tiampan is there, or that go expertise, sell expertise, and other ones. If they start all those things, that is almost stopping, so you just have extra gallon. I know I feel it, but specifically, a National Petroleum Authority, it's my we have to make sure that everybody is educated on this thing. Ora Isaiah that's a pana wo bre ene enumre. Yo, Mr. Madam Pana, yawe shawo. On shower so. Yeah, that's it. Ebusiani pa ya ne twetwe nkomo ya fra no Ora Isaiah somuye. Ukopiem ewo Brim Central Municipal Assembly. Ono na hwe planning some so National Road Safety Authority. Abusuafo ye ko yen anim anwumra no sia Ahenkan Kasiebo ane agusu adimu enchemu enso ede esomwo ewo Ahenkan aduokono miensa achiripo miensa kasabdie tetrete eso na kokwa akuafo etiempa enya agro
na ewo mrasebe jafie nso so ayade se eye dom keto a wonom eso konkoden de ma wone mo ayade asempote na asie ma yanda ODI electronics asie wode home appliances ni nyina bi dia ba say ye TV na ope fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater iron ni nyina no aye nneoma wodo a ODI electronics adaro modi bia be piemu atimmamu ne boafo pa enti bomodi na beje odie obakro timi no usim konya adwento ato ne si pipa omo akonya ma otwa ne kakanka kra na afe no so adekra wo pene boa watabi wade e de ama uye jadini no ma bobo so nyina hudwa na wudie wa atimmamu yan manase wo eye poemantam yan ma ani ODI electronics enfa nyonko de no ma ne bebra boafuo mu no atonya so emfa so ani die no obuo kwa so ODI electronics achiri kwanya yira kwan wane Ahenkan 93.3 FM the best in the East kasa video no ebutu dankro emu ewa achem abuabo main station one muduru one ma busa obi a se ohwe ba bia abozege FM one eno eyen samrane ani de no obuo kwa so frɛ ODI mpanyfo no one man komai woye home delivery ti no man ko ba bia wo bi otimi de no man toa wo 0550 900 600 0550 900 600 eno ODI electronics Jumo Herbal Center de Jumo Herbal mixture aba na no nya bi na bobo eboa pa etu ya de bi etese malaria in 3D area no free nipadua ni mu sanso na osisi ujonku apono aposo wo ya ni nyina no Jumo Herbal mixture na abefa no abobo enu achi typhoid yare boni ayamtuo ni ayamkeka yare boni ni nyina no ofa Jumo Herbal mixture na afiatimi enso aboa pa obema no etesen ehunaduane a etimi esoli gina pene ana ehunaduane kura na sini triase tese kotomni adija aka no de yare wosem sanso na oba himfie onum siesie wo sede ba na ba oba beka eno anyina no Jumo Herbal mixture ena wobo wone Jumo Herbal capsules enso aba eno eboa ama nkwoboa no bema nkwoboa no emu api na etimi so abadodo na etimi ekuma boa si wahu ai bomoden na fa Jumo Herbal capsules ni bi na emo pa oba ne bema muhia ewo empa so agudie no ekoso no munyina munya matenkan se de wo se munya no ana ba ko tede no na ba ko so nam yawo mu ekoba ne se ha adwene bi okoro mienu nyina no enyo matenka Jumo Herbal capsules ana wo se mbobo enam yade awodo ni nyina no Jumo Herbal capsules ana wo se obobo odan obepiem ewo odan de a pharmacy shops awodo wo num nyina na yatundo da petimu odan pharmacy ebi ho wachini ba drugstore ajibi ego always Coffee School Kennedy Drugstore na Twumasi LB Amwafo wanum nyina no ajedo ebi de gu wonum akachia wanum so ede ematimem fo boden na so kwajo de free wonum aso ye 0244 043 110 0244 043 110 and wasa ofra na 0201 672 578 0201 672 578 eno Jumo Herbal mixture eno wonum komo Alaji Hankuri Enterprise yada na se esanse ene provisions ni nyina no wode bi abepiem atimmamu ane boofo wobeka se osi provisions de yeton bi wo aboabo akora ba bi abewura bi na meka kyo se ade no ye pe ba bi a wokọ a expire ono ade ne beduru ya na wakotu de aba emo na wo pa timi say yes emo no ankasa no emo pampan ni timi ma wo men san say de milo susu akona so ya timi say we de Ghana cocoa ya na ye de aye so timi say awiase afa na nyina kwa won ma mo ye cocoa hu twapa ye Ghana ene Ivory Coast timi say ade no milo na wudi de Ghana cocoa na aye sugar susu timi say yes asichire no emu ode kama milk ene solution tapes ni nyina no okona so ya sabeti makabi wo anwa ene wo anwa wono na anwa no anase oil no ode ye stew out timi say yes taste ni wom bi won ma wo ye krontimi ni so ahu ne nyina no Alaji Hankuri Enterprise disuafo mo ko school to aso no ebi mo krom ko school school pon mu nyina no omo nyina kokwadwo provisions ne nyina no free Alaji Hankuri Enterprise na so ene de no obuo kwa so wo odan okopiem wo no ma wo hye opportunity bank ene South Brem Ura Bank no emfimfini
I'm Opportunity Bank and South Brim Rural Bank no was one move infini and the no book was of freno nana emo komo I was 0245 447 138 0245 447 138 Alaji Hankuri Enterprise na abebu adwumadie na frase anano memen dan mo mutie no ma say de sebis frase no saa na yekono ejaso a ti o se wote be pa dia fa be woso bra na be challenge bra na be pick forms na fa ho hye dwumadie ni mu na dwumadie no enwie no na se wo ne wadi nkunum a wo achede bebre a abedwafo a wonum ehwe abebu dwumadie no so no enso ede be ma wo frɛ Kwame Asante ai nene emo komo atopahene na nene emo komo na fi no fa nso so wudin enhye dwumadie mu 0593 649595 0593 649595 eno eye ofre kontabudi a obefre atopahene enso ewo so wosese wubu be a menso metibo Any a Jubilee Hospital so seven control say nay. Eba no sa wo hododo antimi mu. Ntimi mu. Obo se ba obubu nyina fa kwam misro. Kwana kwasa ho yade obi a wotimi nka wo ho edodo wo. Ko Jubilee Hospital na ho de apomode adwumayefo na ni wote papa. Nya me se da no pa me ko ho. Efekeke. Just say anasi for Jubilee Hospital. Any doctor for many mo to say, nya se bia paper ida manim ti da mekasa. No kura mi ntwantro. Ade asam na ye kwakwa me se kokko tuntu mi ntwantro. Nya radio sukra da me twantro. There be. Jubilee Hospital kwa nurse for na ni mo te papa. Doctor for do kura de jai. Wa ye ba ho nso a wo me ya ne sala bo twa ho. Ya se bibini ni ya pese ye hwodwu nsom. Yehwe wajana mu a ya wo machines tactical recruitment egu ho ya wo mri recruitment de behwehwehwem lab ho pa pharmacy eda yibia wo edro bia onya fe na awe abokakra ja wato a ehye kumekume ehye wo wudi bechi odan kromu ama besrefa da bi pharmacy wo mo edro bia bi wo ho antenanta unya fa yafu a ehwa na meka mfodi ama ko ho na useri ya bedan wo wanka so ani beje ho keke obeka se ahenkan femfo mo campaign ade no so ye nokre wo wu akwada ni wi a mesre wa akwada no weyi ni ade nyina fa ne ko na akra ne da ya fun ni mu no wo pese hu so ya oba na be ma eho obeka cho se ma me oba no aka oba de oba ya ahia pa o oba ya ahia sanse hwe ya fun mo hye wa kana na bia so no wa kana no atu na obeka chiro Ombeka chosansa machine no. Enkofo bi machine so ye be ma kra o so ye oba. No akwato toma ho nu akra me ba nge no he be ma. Ni ye usuli ya. Esanso mo machine ni black and white ni bi enye. Jubilee Hospital for machine de cred yakwada do ye oba style bia wayi wo ye funu bia no. Wombeka achiro. Na counseling unit nso wo hanti obuon ma ne yade no nyense kan sam ni operation sam ne aduru sam obuon mo a psychologically wo say ye ne kasa enti counseling unit wo no mo na abusia ye koye bai sabe wani ni ho a ya papa na asuma duru enti se nyame wa mma wanifra nyame ambo wanifra na wa wote wo na wo se wani so wisi wani prunso ta mesro ko na omo eye clinic wo Jubilee Hospital ho wo meshow diabetes and hypertension clinic ankasa wo ho ya diabetes fo mojabruso fo nyina da ye hwemo ya be chocho sene ya obedidi sene ya just efekeke canteen so wo manya fe na doctor said didi ansa no anu maduro wo benantia ba kuroma beto kokonte abeto ayi banku abeto mo da bi canteen wo Jubilee Hospital wo mo insurance so de bia meka cho se ayi adwuma 24/7 ya hanumfo bia mini mo 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 insurance wo mo tibi ka cho se maame insurance de enka huto ti u discover timbusa sa my experience bi that na meka Jubilee Hospital de on to dam wonu ma kira kwan enie oda aboabo
kwantempo ne so amanta bridge nsanso so a ubehu Jubilee Hospital meka Jubilee Hospital na ma femi nana afia ma atwa abenase what for me ko Jubilee me ko Jubilee ani obekọ sisi atro no afoka ofi abenase no aba Jubilee from penny 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital Bimpoma Plaza Hotel one year dadju ya ho esa sa kwa ube live comfortable pa uhu ato wawie na wakobi plaza akwadwojo ho queen size bed orthopedic air condition di ewodan bia mu kitchen wo ho fridge sim edan no tv so sim eti wo hwe na wonom wo hwe na wo sepo ai bamba sam so jana so pa wo machi akwan eni Achem da MTT di kwane so ana Church of Pentecost odan kwantanu branch de no tu wani a B Plaza Hotel enebo hwe frɛ 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Opa baby aba wade tonje hu dawro radio so a Ahenkan 93.3 FM and American for the amount as ye bomu a ewurampo a ya ju baby a ye bomu a ene ade na woton amubu fa osu se unyansa mpo na de agiska from marketing manager 0244 290 093 0244 290 093 Afe ya ko yan anim ewo anwumre no si Ahenkan Kasiebo na mom emawre fi ese dam ewo abe fonten so betimi so do adwenche e de aba Facebook live Ahenkan 93.3 FM and afe YouTube so ye dem na wo ensafufro enso emu no Mrase bedwani a wojamudi ma adehia no ma omo eye esunafo south abato mpesua so eno ewo eye bono afomantamu no enso emu this year ya tem ente wono akodi bunofo no ntem ho na eno eye onimanyamfo eye Eric Opoku onu kroya okopiemu enso wo mrase bedwafi ono ma wono ena ekasam ewo eye kuaye dwumadie ne ntotoye enso de madom ketwa no na wopanyina kasa de atodwa kyeremu se emfie baako mienu enie ayade se eye akuafo a wonom kokko eno mafato omo so omo beye yesu anyina nim se Ghana de Ghana koma nyina Ghana esika futuro no dodo na no eye kokko akuafo aso eye ene timi anya so di firi wotem se mfie mienu nie ayade se omo ekokko no omo tie no omo te wie hata gina wia so kokko adwuma adi o ede pa besesa de agu aboye ne te kurampo no hwe no ma begugu ani ubewie beso akogu aboye abo aburu aw na besa atu abegu apaso agina wiema hata anya de ketwa omu wie no msisa no mkokalia besa mfie mienu ni ochese yantum ti bag ne sade tie ne saa ne yeto mfie pol mienu ni oso ho MPP pa bayi ade no mni kokko akuafo yei koye ne sade agese omni kokko akuafo ni ye kura o mfie mienu de na wontu kokko mu de ose anu oden no ose ade ba ko so a ase atwa ne nsuru mu kura ne se wontu mu nyina achie no kokko akuafo egbo modern du kokko no ekọ so mu kokali kali a si ebetu o mu ka wabro mu ekali na no lalai o mewi asiska ni wo mu nko na wotu se na ne maba o mko ne am sope obo se ska no ahye wo se no so yade ba ko a ha ne pa na ne krokro mu no wote se wabla NDC amanyoko no etie kunya so no wono mbo modern hwe se kokko no esan se hu hia ema o man konko Ghana pa nti wo hwe se bia ye bia nya kokko edi firi bia no obeyi yoma kwantempo de atotum de ama wonom se de be yakoko no ye betim de aba ntem so na timi aboa ama de hyenem so wonom so enwan hia wonom enti kokko rose no na yade se ekoso abada dani mu wa tese pipi aban ba ye wa contract no just wa twamo so aye ni de yo wo mena kansin semu ama project a wodo ye de ama contractors a wodo ni nyina no akansin semu a tese ha dwene pa no se de ba kon se sisi $1 nsu de duplicate ko ni mi contract ni su bi wonom so mo de man e wo $1 mu edisi $1 yi ko de ni so a contractor ye ntwe omo ka aye bibia hoyi wo se no so be nya susuaso bone e wo eye aban yi so enu nti won de wo sere asem panyufo omo hwe ama dwumadi akonkan e wo kokko aso ye wonom omo kika omo so omo ye no ma brezo so a omunye mu famu obi a ono waye krado so obehwe no adi dwuma ma no matimi akonkan
For the past 2 years, Cocoa Boy and Far one season count. I was here changing money. Cocoa Rose, no, any guitar non see a Cocoa Rose contract amounting to 5.1 billion. Now, to Kabia anywhere, prior to 2020 elections, you know, Cocoa Rose will come the mark contract by 13.6 billion. I was going to say, Cocoa Board for my idea and one say, Cocoa Rose, no, I'm giving my contract in dollars. Yeah, Parliament of Ghana. You approve syndicated loan of 1.5 billion. Edima Cocoa Board from Movankoto Cocoa. In fact, on the country initially said, on between the cocoa 900,000 tons. In course of the year, no, on revise on projection, no, the cocoa no, after the between 821,000. After the query, no, I'm going to buy anymore. Almost to cocoa 683,000 tons. Cocoa na etoy no. Besi na oman tiantia cocoa ni nyinaka. Kweni ni carry cocoa 3 weeks, 1 month. No, nyeska. I was here and it's about our mentality as Ghanaians. Say, I think na dear be a bind the beyond. That is the issue. Yes, it is a cocoa board. I buy beer my cocoa board. I could talk a case. It has never happened in the history of Ghana. Adishmama ene awuti ye ayem na sebedwani de madishia no mo eye esunafo south abato mpesua eso okopiem wo na sebedwafia dom ketwa no de okasama wono mo ewo ayekuaye ensem enwo wono na etua ano onimonyamfo Eric Opoku na wotene nka no manfo adwenchembra SMS na migiran na Christabel ohene wa dia wode aba wose issue I don't know. Wase Kasiebo no fantastic, fantastic. Yabu keke bi wase Kasiebo de dem uni size wate. Muni size na Kasiebo no dem tie wonso wachia Osei Richard aka Yesu Moja. Ena we so de ne dia atum. Wase good evening. Moye ni nyina mo chira yen no na mo boye dia kwaso wo Ghana hanso mo boye mu o. Mudem no se momo yankanche na nado da kwakufado ene ne MPP amade se woma feli empa woma die hwambo se ne yesusu wo no se anya sa na wo tie ya beche dollar enie wose wo chia ndi wo fa ho chia Evans ene Atito Golden Boy omo wo ayerebi we ye me weda dia no so dia ba yem fancy ha Facebook kra jantum ne yenko adwen ene mo amode ba ye ne da mu nyina amase o Facebook ai na me nhira mo ya na boafo ama Safoa atwe the Incholistic Lady ana afi Kwame Asante akokwaso de shikonkono Facebook live wode ye koye ana YouTube live aseda enka no na mmomare fi se wono oya topanyene bonkum ne nifa wode woto mede ho bo asenuam se Yesu Kristo de na dwane nyasa for me adwen pa hene Kofi Mensa dwane papa na papa endi wanim kan mene Marima apedie the beauty queen mother Efia ampofuwa Kasiebo yes yamamu ni tie adwumayfo me mamu ayiko